Акбата тойуна барыңыздар, куш келдиңиздер. Алардын атасы Тилек мырза мынакей 10 күндөн бери жакшы маалыматын берип жүрөт. Жакшы тойго келип, тамак аштан ооз тийип, ак жолтой тойго акбатаңыздарды берип, жана Акимжан атабыз сүйүнүчү койнуна батпай, Сарыөзөн чүйөрөнүнө Кыргыз Республикасынын 7 областын бирине бардыгы бирдиликте чапсын ойносун деп сборный команда кылып олтуратына бүгүнкү тойду. Ушундай тойду ар дайымда ар кимиздин үйүбүзгө буйрусун. Тилек мырза, Акимжан ата жана Элторан, Элнур бир туугандарыбызга чоң ыраазычылык билгизсек болот. Ушундай Сарыөзөн чүйөрөнүндө, Москва районунда, Петровка айылында, Бычыканын боюнда десең, айта берсең сөз түгөнбөйт. Ар дайымда ар кимиздин үйүбүздө ушундай ак жолтой той болсун, ак тилектер болсун, эч кимде эч качан бөлө кырсыктан алыс болсун. Рахмат, рахмат. Үй билесе. Ортасы, Мына Элторан менен Элнур бир тууганыбыздын инелеринин тоюна, Бата той улагына куш келдиңиздер. Koynuna жатса 8'den 9'gan. Есің болса ешкі вақтайды, ешкі туат 8 қолақтайды. Açыңызға міне олшында болады, қандай болады? Тай болады дейді, тай болады. Болсын, болсын, Құдай берекесін берсін. Бұйырсын, бұйырсын. Ойын таласына қышыраған 40 жаш бір туғандар шықты мұнаки. Московский аңарық ойын таласына күншығысқа шықсын. Ойын таласына шықсын. Стретинка Қарауалта. Ойна, улак берди. Мына жигиттер Додону претенчика бока чытады мынаки. Бир кой мынаки. Молодцы, молодцы жигиттер. Давайте, Омин, молодцы. Таштады мына Алтынбек. Кол көтөрүп калды. Все, молодцы жигиттер. Мынаки мончаттардын арасынан. Афганский тепенин улагы претенчика мына. Бубайке претенчика биринчи команда, экинчи команда, үчүнчү баарыңар кошулуп берди. Баарыңар кошулуп. Команда көбөкөй кос берди. Ал эми бүгүнкү тойдо 40 жаш бареке тоюнда биринчи орунга ээ болгон тойкана ээлери Московский құрама командасын шақырып қояйық. Алтынбек мырза өзіңіз тапшырып қойыңыз. Келгілер, мына байға. Московский, қана. Қолды көтер. Башты көтер қойыңыз мына. Арасан пародасында қандасы кеткен бір қой. Өзіңіз келіңіз, жақсы бір қалаушылығыңыз айтып, екі балаға қалаушылық айтыңыз. Отыңыздар. Жаш қамашқан. Оңар бекен болсын әме. Молодец. Сынат қойсын әме. Үйін орда, жақшылық, өзін әмір. Элторан мен Элнур оларға Кыргыздын берген аталар тейсін, ауыл болсын. Айлыңарда тойлы болып тұрсын, тойыңарға келуілі, бай келі отырайық қыздарға. Рахмат, ойыныңар жақсы өтті, бай бойдыса. Шуыстан жазбай екен, Қырғызстан бізді алдыға. Ойменен үшін. Рахмат. Қыраннан шыққан 40 жас жігіттер десек те жаңылбайсыз мұнаки. Қол жауапайыңыздар, Московский район өздері алып кетсін Құдай қаласа. Ал эми мен ортаға чакырып коетилем бүгүнкү тойдун тууганы Жыргал байкени келиңизчи. Жана жаштар 4-чү орун Большевик командасы келип коюңузчу буяка. Большевик командасы келиңиз. Байгеңиздер кут болсун, келиңиздер. Байгеңиздер кут болсун. Жана бүгүнкү тойдо 3-чү орундун эсине Спартак Құрама командасына
Yetkili Avaz Bayke özünü tavsiye koyuyorsunuz. Spartak komanda. Mana Spartak. Spartak mana. Kuantay. Kaskаттın çelkesine jetken Kuantay. Esing bolsa echki tuat 8 olat. Kuantay echki tuat. Kuantay echki tuat. Uyda kelin bala emas. Bartur baza kalba bu delejan uylanganda. Men sen egiz tuat deb aytdi deb ketdi. Buyursun. Kolçalar sağ koyun koyun. Kolçalar koyun. Halemi bugün 30 komandanın içine mıktılar olup sürülüp çıkan Sokuluk rayonundan gelgen Antonovka komandasına Emil Bayke. Özünü saçır koyun. Kana Emil Bayke. Koyda. Yine kadar saçıldı. Tilek Bay. Koydum var, yüzüm var, nereye dedim Bayke yine böyle. Keliniz, özünüz bir iki kala tilek atıp bir taşır koyunuz. Jigitler, emniler uzun olsun, bileyler güçlü olsun. Ardayım olsun deyip, o siyliğe get türerler. En zor bez barlarga. Rahmat Emil Bayke. Bayken işler kutlu olsun. Arasan komandası deyin de oturma. Antonovka komandasını kolçalar. Halimi bugün kuda kalasamına Ekin Üstün toyunda Akbata toyunda жақсылығында 30 komandanın içine mıktı o surulup keçigip gelse de finaldık betteşte birinci oruna ev olgan Karavalta kurama komandasını çağırıp koyuyorlar. Karavalta! Yana Bolok'ta özünüz bir iki kala tilek şu komandasına aytıp bir tavsırıp koysunuz. Karavalta! Başıgar mı? Mana Karavalta'nın ökülü erteden beri жақсы қызмат көрсөтүp жардам берип отурган бир тууган агабыз Жонарыктын колону Каулан командасында капитан командасы жүргөн Tilek Bayke. Келиңиз Tilek Bayke. Бияка бизге деле берип коюңуз. Бирок эки калуу тилексиңиз айткыңыз келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү Актойдун катышуучулары. Мынакей ушу Tilek бир тууганыбызга, атасы Акимжан атабызга Алла разы болсун ушундай уулдарды жарык дүйнөгө алып келген мынакей эл туран эл нур деген уулдарына мына эки уулубуз мәртебеси алдыбызда турат. Ушуларды мусулман кылып, мынакей сүннөткө отургузуп, кыргыз элине баталайын деп, жалпы ушул бүгүнкү келген көкбөрүчүлөрдөн баталайын деп, ушу ниет кылып той берген тою тойлансын. Бардык келген баталардын бардыгы берген баталар кабыл болсун. Амин. Мына ертеден бері ушул эки баланын акыбаты той куда каласа Tilek Bay экөө отургузулду да. Чисти роза болду да. Ар дайымда ушу эки жаш бала ар дайымда талай кыздарды жыргатсын. Амин. Келиңиздер. Анда эмесе, я. Ya bunu tekin ne? Assalamu alaikum, şu bugünkü toydun katılışçıları. Biz de bulak işte Tilek, oşo toyun toyga ulansın. Eki balaga Kuday Taala şundan soğuk bersin. Imanды ынсаптуу жакшы жаштардан кылсын. Ар дайым ушул кыргызыма эмгек кылган жигиттерден болсун. Байге уткан оюнчулар силерге да Кудай Таала ден соолук берсин. Ар дайым ушу Улак Петровкада бойня 4 күннүн көчөсүндө Римден ылдый чыкканда Бэла Улак жерде